दिनै चिरां जिल्ला सदर सहर काजलगाव बाजारनि कमिउनिटि नब्लाङाव बिटिसिनि आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफाननि बानजायनायजों सिडली चिरां आइसिडिएस प्रजेक्टनि सिङाव थानाय अंगनबादि मावथिफोरखौ लानानै गथ'सा आरो गोर्बोबती बिमानि सांग्रांथिनि सायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अर्गानाइजेशन प्रग्राम काउन्सेलिं हाबाफारि लायो। हाबाफारियाव बिटिसि समाज अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गथ'स बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना आइजो आरो गथ'सा सांग्रांथिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। অংগনবাদী ওয়ার্কারসকলৰ নিজৰ যি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে শিশুসকলৰ কাৰণে মহিলাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিশ্যন তেওঁলোকৰ ভেকচিনেশ্যন যিবোৰ গোটেইখিনি সামৰি লগতে নিজৰ কমিউনিটি নিজৰ স্থানীয় যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মুৰব্বী গাঁওবুঢ়া ভিচিডিচি বা লোকেল যিবোৰ স্কিম থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম এই আটাইখিনি দিশ সামৰি পেলাই তেওঁলোকক সক্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আৰু বেছি অধিক জনাবলৈ বিভিন্ন বিষয় আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ প্ৰজেক্ট ৱাইজ। আজিও আমাৰ চিডলী চিৰাং যিটো প্ৰজেক্ট ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিলে তেওঁলোকক একচুৱেলি তেওঁলোকক অৰিয়েণ্টেশ্যন দি পেলাই তেওঁলোকক আৰু সক্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে এই এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ আমি। আজি শুভ দিনত আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EM ছাৰ শ্ৰীযুত গৌতম দাস ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি চিৰাং জিলাত আজি আমি 1000 ডেইজ যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত সংগতি ৰাখি পেলাই আমি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট অন্তৰ্গত চিডলী চিৰাং ICS প্ৰজেক্টত আমি 1000 ডেইজৰ এই কাৰ্যসূচী আমি অংগনবাদী কৰ্মীসকলক চিৰাং জিলাৰ আটাই অংগনবাদীসকলক ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে নিজা ফিল্ড লেভেলত গৈ পেলাই আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আমাৰ কোন ভাইটি ভণ্টিসকলৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব পাৰে এইটো লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত আমাৰ ট্ৰেইনিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।